O maing samat Koht labalap. Kalangan kiyong kumuyong imasan more magin. Uya serpenet nan seilokan more mesi uya kowe remi. Rawat bil pagamain Koht kumuyong bilkatin keye kiti. Omu imasan ngeno mu sarawi. Puen kak kapulpul kiwe kel repetin ngeno mu sarawi. En kak sair mo yung koros me bangrong pil nan television kan nan radio kan. Koros masaikin to Komour la iralang kak tiki-tikilan iray bangrong amu imasan yung Komour. Kailan bukiti mo amoy, pagkamang kita paral ka, no kasama yung kumuy, nan aral more, mayang ko. Tatang kong ngilwat, warwat, henry aming kalangan pen marang rawat, so tayo kel, so tayo ay lolokong. Pil niyan sa water, ipil sila kiti marang Jesus Christ. Satan namas wit kan koros, so tayo aral tatawagan, tiya sa mo takaram, pangkakan paita, and uyamang karam pen masanin rawat. Kapag nga kumuy, marang yan lingan kita, song koros bang uyawi, na marang kaunsong kamaw, Jesus Christ, sa pagkamubukat chorus. Amen. Ranwit, orlapan atayl, patakan rawit, emasani, Wehwehki Sapwellimen Koht plan and Komour. Wehwehki Sapwellimen Koht plan and Komour. Pagkataylan kak Wehwehki Sapwellimen Koht plan and Komour, hakitayl, anane kitaylan purlang, nan mutwelen Eden, o Wehwehki tame wiyawi wasaw. Kayo, imeng kitaylan kilantiwan kapikipikita tapin aramas, o manaman mekowangi po encounter kapikipikin Koht chorus. Nan Genesis ralaute, riyesa kwano, o riyesa kwalu, ibang watakong tail, makosaya. Koht eripil katin masani, amet kitayl pan wiyata aramas rasohang kitayl, reban aniki manaman encounter mamakan, menipirkan, manto lawalo, man laut o tikitik chorus. Irajigresek walu ko saya, o kupuramawi ira masani, kuma kaparaparala, pagkataw to kumakan, pan kauson lawasa chorus ni samba, o kaunta me chorus. Ikiyang kuma manaman encounter mamakan, menipirkan, o man lawalokan chorus. Nan melekakay relaut walu irajiglimaw, lelwalaw bil kataman kin kitayl, ko saya met, komu imakatin kosanedi aramas po, komu ita merepan patu pa. Komu imakatin kamare kini rail tan lingano wow. Komu imakatin kosanedi po encounter weapon nin limomi koros, komu mepil kasapulatang punangin mekorusien. Ertami mengkitailen teko Wehwehki, ni kota katin kapikata Adam, niya kating kapikata tepen aramas manaman encounter chorus mimren aramas encounter sambawet encounter kapikipingkan chorus memianan sambawet Koht ketkiyong aramas manaman encounter. Waktu ambil tolak lantuan pobutien aramas te pobutien Adam. Koht ketkiyong atam manaman chorus ni bung the legal right. Anki bung, anki manaman encounter samba. Tame Adam muya yang manaman wet ye insene. Itu wan bil tuwa to Koht asudukin litere atayal men pilipil. Tame kitayal pilata insene atayal. Koht asudukin litere. Pon manaman encounter chorus kowanger aramas. Rini Adam puputi, Koht sotra kapure sang Satan tame eki sang Adam, pweki pain iban uwang ata Sapwellimen kosonet. Ime karta Koht sotra pertito sang atin nanlang pati kapit na Satan o kosikila, pweki tame ewiyayang Adamo. Pwekarape, Adam aniki manaman. Adam me aniki manaman. Hari, en sang salong kitayl me song chorus nang kapikipigin Koht. Kin magmagite tangatang kiway kosanet me Koht katin kosanedi. Karasabe, kosanti menan awari isak payo isampa abang uye bitbitaki
Ketipino nan awari isek payo banguyata raneu. Koson neden kot met. Koson dian kot en sapol me hong sapol me kapikipik. So te mekot pangkawela. Abakin awari isek payo raneu. Pilawari isek payo pil raneu. Pil kot ketin koson edi. Menan ran silibugu wane isek limau. Pangkin nguyata son pareu. Nakjay song taleng kisang euran. Kita pangkawela kapikipik kot. And negier ikosonti ikosonet. Me kot ketin muya yang sapol me kapikipik. Tuwete niya ketin kapikata Adam o ketki yang manaman koros soto me kot pangkawela manaman wet. Kot pilpay ni sa pangkawela. Pagkot sa kin kawela, kot sa kin kawela sapol me kosonti te sapol me kosonet. Hari, soto ka kautate Parokota seten o kosikila wasame seten nanan yang kolaya bagi penkot pangkawela sapul makusunet. Bagi mana manen kaunta koros pun sambawet, mana manen kaunta kapi koros mimire naramas. Hari yet me wiyawian. Rob-roben his me banan ki pungen kak pelian seten up the beer. Kot panananen rapakita is aramas. Me banan ki pung. Legal right and ka kesiger o pelian certain. Haramas me banuya totokot ka tekin god. Tama-taman? God ket kiyong manaman koros certain pilatayan kiyang God ket kiyong manaman koros atam pilatayan kiyang certain manuan pukat. Aramas men atam o aramas men banananen puro to ko presang atam. Ko presang set Tame pitiasang Adam. Ere rob-robenis. Me anki pungen kak pelian certain up to beer. Ni Adam apilada en peg yang certain o so peg yang kot we alar ne certain litu. Puk saraw kaselyong tayo. Nambukan Rome relat wano rejugay sa kwano ko sa yung katail. Pa melel kumala sa yermet ni amal may dong ben kumal pa en we ala litun amen o peg yang eri melel kumal melitun me kumal kin pegyong ma ong tip me imula mela te ong peg me imula pung renkot me imula pung renkot eri niyaso me atam pegyong ata certain tuguyong ata certain ni ay sa water atam muyala nen certain na litu eseliti yung pa manamanin certain eri Niyawi alar litumen, niyawi alar litumen, yet me wiyawiyong. Lusanger pung koros me anik yang ang pung en kaunta samba. Niyanso me atam pilatan pegyong certain manaman koros me kot ketkiyong niya kapikata manaman en kaunta kapikupingkan koros yang manaman en kakaunt samba. Lusanger, certain me hutan kier. Certain me hutan kier pungo manaman koros. Po enut kaunta aramas o kaunta samba. Okay, mapungwet pan kapurpursang certain matame certain pitiasang Adam o makot pan katin kapuresang certain pungwet me kisang Adam awi pe pan wiawi me van pileo kapureto aramas o kapuresang manaman me certain aniki niya sotepan uwang Sapwellimen Koht kosonet te kosondi kasi dorong mapungwet pan kapuresang certain awi pe pan wiawi me pan pil kapureto aramas o kapuresang manaman me certain aniki niya sa depan uang Sapwellimen Koht kosondi te kosonet. Kilang makjagambil metawela sa depan waksang niya sa Koht mentatong ki Moses na way in Egypt and purala Egypt o kaliwaye sa Syria in Israel. So ngon manaman me Koht Sapwellimen ki He Koht labamen, Koht manamanamen, meseten pil masak.
masa ni yang Moses. Kola wa itu sang Syrian Israel dan Egypt. Makdai pa mete we akot sa utata yang ala oreta Syrian Israel. Poekak. Poe manaman. Sudah mekot mapalongi. Oreta Syrian Israel o puligidiang nan Canaan inta may mimuasaan. So, ikarban Koht masa niyang Moses. Pilbang bak silu magdawang bil wata kan sa Koht masa niyang Moses. And kola na nijibo wa ito Syrian Israel kan. Moses complain ang Koht. Maing iso ta kakbo iso ta aniki katang kosa-kosoy. Pambak silu Moses soik ilakot. Koht anane aramas. Koht totong ki aron me bang kosoy kinra. Pagod ka katrepil masa niyang Moses okay makakana ibang pe yata. Po manaman sa puliman ki manaman. So to megot mapalong Koht. Karben na sudo ka kuya tama-taman manamano kowong aramas. Aramas me aniki manaman encounter sambao ka bikin Koht chorus. Karta Koht sudah bangka kawela sa pulim koson nito po no tato pen wiya pe ini. Kita le bangkin mo itong Koht. Niyang so magdai pagren Koht kita release ang Koht manamano and wiyata sa pulim totok. Bakit tayo pagrew? Kita lang mas may pamoy itong Koht. Pusalar sa pulim Koht manaman po sambao ka bikin kan po. Agad kiyang aramas. Song chorus. Eri. Koht sudah kak pen utato kapuresang certain manaman wet pe peni ban katinuang sa pulim kosonet. O bil sote tonlang kak pilatat makituat kak pilat pitata makituat po sote manaman en kaunta ko wang tonlang kan. Aramas me an ki manaman tonlang sote an ki manaman. Hemen aramas pan rup tame banan ki bung the legal right en kak pelian certain o kapuresang manaman me bidia sangatam. Aramas me bang itu takut. Kaden tonlang kaden Koht. Koht ketiki yang manaman encounter samba aramas ut ki yang certain manaman wet o aramas kelep beban ka kapureto manaman wet sang ren certain aramas kelep kita lan anak dalam Wehwehki Sapwellimen Koht planen Komour rong ketail peketalan kak Wehwehki ya wen totok laut me Koht puya puen ka kapureto ketail re niya uya aramas men. Eri aramas ne ban kak kuya to takwet. Kuya ata mo kataw to kan koros wialar na certain litu. Besota amen aramas kak kuya. Pagkita wialar na certain litu. Ima karta tali pagkiti yang nanti pagkiti penatam makareta. Sota aramas kak kuya to takwet. Bekali ang kutal me certain nain atam men pan kak kuya to tak and Komour. To takan ko presang certain tame pitiasang Adam. Hari kapal wet apalar. Kapalin rubrubin aramas. Mebankas en kopresang certain tame pitiasang aramas. Koht ketina palialar. Miya sapul me planeu. Malsi ya sapul me planen. Koht pang ketinuyala aramas pe ini. Hallelujah. Katuan masuk di Sapwellimen Koht planen Komour rong ketail. Mimini irawet. Ketail pa mimi depan. Litun certain del ranwet. Okay, aramas, repilataran we ada litun certain del rawat niya tayo siya me kiyo me sa patasang ketail chain me certain saligin ketail di. Hari aramas men kapag isen eh. Maka men we essential di pan certain isenom. Ko me pilangu kan we litun certain. Pagkakot me Sapwellimen planen Komour. Sapwellimen planen pilaw ko proyek ketail to re. Hari aban peni bang kajung yala aramas. Koht katina paliala kapalo sang ni Christ apa anu yala aramas. Sapwellimen Yerus. Koht panu yala aramas. Nang kalesia payu lilimaw pataki yung ketail. Aniyanso mo kuneng leler. Koht katin paranito Sapwellimen Yerus. Makatito o ibuti sang liamen. O katikatiyer pan kosonet den men susakan. Christ ibuti pan kosonet be the law. Kosonet den men susakan ye kosonet Isaac makot kat kiyang Moses and kiyang Syrian Israel kan.
Christ ibu tiang ban koson network orang tama 5 bang kosaya. Po en kasale te kirai lakan mebil mimi bang koson neto pagkailan ka kuyala Sapwellimen Koht. Walang aramas todo banin tayong Christ mela ban koson neto. Wakatito kapayata koson neto. Utana bang kapayata koson neto. Esito kakan kawela koson neto. Apo imermano kela rejik limao. Puan kasalita kala Israel kan mepil mimi pan koson neto. Kasalita kita sampang koson neto ima kanta ran wadatal poson mimi doren Christ. Maka pila takin buang-buang rane buka bang Komour kila rian Koht me bang Koht yang tom. Tesote libil. Buk sarang masa yang time kau nak ketur kasalati kita lar sang ban koson neto bu kitailan kak wiala Sapwellimen Koht. Working in Sarawi we are in Christ and we are aramas. He Sapwellimen Koht plan in the dog. Magjaba metuela makayo lap. Working in Sarawi we are in Christ and we are aramas ala sorte tipen atamre. Christ sorte yang butite o mimi ban tama buksar masa ni koros ibdiong ertip o salar kono linganen Koht. So aramas me ibdiong nanti o salar kono linganen Koht. Orang tawang yata tel pilipil magdaman pilata Koht so niya sumagdaman ni sila tama mau sama mesuet. Hari lang ngayon sarawi kay bui di Christ so te tipen atam ren Christ. Metawelat Koht ngayon sarawi. Hala Koht amen Christ. Uya kilak sin si Deo. Patuk dia nang kabetin liaman. Koht kelep makakuya sa untuk tokot. Puyan uyala aramas. O kaitekin na inatam. Sapwellimen Koht Christ. Kita ruang maaboy ki Sapwellimen Koht planen totokan Komour may inanan kasambalo lolo. Ortigo bisidik kita lanana Wehwehki. Ari. Imekarata sote ansetan manaman pun Christ. Sote po eipun Koht. Pueki ya ibu sang ren li teren aramas rong ma pu kita ko siya ning kawan me aramas bang ya totogo. Pueki Christ ibu sang ren li may bon li makalakalamen e wiya aramas men ni melel o warong en kataniki aramas. Pueki ibu sang ren li may bon men karta e warong en kataniki aramas. Ime karta nan puk sarawi masani Sapwellimen Koht ne naramas. Sapwellimen Koht o ne naramas yei maran Christ nan puk sarawi. Betul Wehwehki. Haleluya. Rong ma Sapwellimen Koht planen Komour. Sapwellimen Koht planen Komour magdalanane Wehwehki. Eri Christ we alar aramasamen. O warong en katan ki aramasamen. Aniki manaman legal right chorus en pelian certain o kabureto tame atam lusang. Pagita pagi ewia aramasamen. Katan ki aramas. Katretail niawia nein aramas. Pilan so nein Koht. Magdababil metawela mau Sapwellimen Koht plan. Koht Sapwellimen Koht wiala nein aramas pagital nein aramas en kakpil wiala Sapwellimen Koht. Hallelujah. Amen. En kabure sang setan tame pitia sang Adam. Kita banglang. Ta karpen anan wet. Te anan ben ibun meibon. Tame kareta Koht anane en ibu sang ren meibon amen. Pema Christ wiana en Joseph o Mary. Tepil nintuan kay aramas akin lalawo ko siya may wianin Mario menaramas turor. Christ paano ya katautoken Adam o pil nain certainly to a chorus kitail may pution antip. O eso de pankak aniki pungen pelian certain nan molen ko pungen Koht. Pagi ewia nain Joseph. Ewia nain Olaman. Ima karata ewia ki Sapwellimen Koht ngayon sarawi me kai budi ren li me bono. Hari Luke iralaw sili sa klimao pataki yung trial me. Tolong ap sapeng masani ngayon sarawi ban tipo mo o rosanen Koht ban kipay community imakarta seri sarawi ban maran ki Sapwellimen Koht. Hari lang
Li may pono, ngayon sarawit tiyata pon liyo, patukuti yang seryo, nang bukan na saya, ako saya me, a son is given, ni bukan, patrong wayo yung may bangko saya enta, a son is given, a child is born. A son is given. Kung raw data kitong kutay sa me, yeroso, ni mo man kiserimen. Ito to kamanaman me uyo, patukuti yang kisin seryo, patukuti yang Koht nan kapeten liyo, uyatak sin sidgis, po enkak ibuti ni mo naramas. Irong ko sa ibot, kasi nang isang balar meto na, olemen may nak singkat, singkat lezemen. Kaklezo uya kukulanan, lebleben poreo. Wala men treno pataki yang alas ketik women poporen kabang butuan lale. Kakles olo sesa kosen kakles. Riolo tatu yala kakles. Peni yala kakles. Puen kak loko yang kakles. O indang kakles puro tumurum. Ime Koht wiya yang kecil. Uta nananen wiyala ramasamen puen kak kerto loko yana ramas. Puen kak pataki yang kecil tuan alen Komour, tuan atai bani tahu ini, tuan tamak dai bang ya, tuan tamak dai bang setu ya, ni anaramas kusoi. Ramai gelang? Hari, kita pandut gelang. Karapen ananapen aramas menet en muagelagel. Aramas ni bang ya tu Koht. Ipun may banopil kesempal pergi mepan pelian setena sedepan ka kuyata tip anson kosong-song. Epan makalagal unsek. Puksaro masan yung trial me Christ kelep me wiya aramasala me sedo yata tip ni anso me ketu sampa. Ikelep kosong-song koros wiya wiyong esedo yata tip. Kital sing kosong-song ngilel kital. Kital ngin sula kakong. Kital kin dos. Wiya na benang kital trial problem. Aman kecil, miada kosong-kosong magdakin siya kakong. Pai makin certain bila se, tamu kecil siya kakong. Pai abangkin pasuran sukurus. Hari miya pak magdal lelong nan sola ka nga ma lengar ngerta. Wiya ko sa ikan na Christ. Utamban anane en makalagel. Meniang sumaban lelong nan ansuwen kosong-kosong aban makalagal unsak. Esir pang yakita tip ha yang ta. Esir pang yakita tip kosong-kosong yo meban lelong. Lang. Magdaba metawela. Israel pasureng pekau negau ni lopuo abo ya kabakap kin Israel. Mai sa makong Israel proses daru ya. Pemangay mo peme bang pertasan di tuge. Muni bang peral terus ke merel langsung terus. Pui bantu tongki rai power and Koht anso. O anso udah sudah Komour ban lelemen kumail. Bakalangan ki yang Koht akaten ngai merebasuran di lopu. Pusudah Komour bang kak lelong trai. Pui bang sudah kakong kosong-kosong. Hari. Ni anso me ban lel nang kosong-kosong o pewet di kosong-kosong kan. So certain sudah panan ki mana-mana upawe. Pagi sudah meko to kawelan na me pit Sapwellimen to me Koht sam katarto en uya. Ma Christ katen Sapwellimen Koht a epan uya nein Adam. Ama uya nein Adam eban yang ibuti hong nan tip. O ma yang ibuti hong nan tip sudah pan kak mor ki mor makalagel. O ma esote mor ki mor makalagel eban mi pan mana-mana certain o esote pan an ki pungen kak pelian certain. Po en kak an ki pungen pelian certain Christ utan pan uya aramas amen makalagel. Hari ay masan sa long trial nan masin in Koht. Me ketto uya aramasala a makalagel. Po en kak an ki moren kalimang Mour makalagalo sarawi utan panu yang Sapwellimen Koht. Imagabtak talenta nein aramas nein Koht. Krabang kelang
Christ sopai Satan niawia aramas. Niawia aramas, amen. Teman-teman, aramas neban koto poen kak pelian Satan, kopresan tame Satan pitia sang trepin aramas. Ima kata puksaro masa ni me Christ ketito ni karyamen en Adam. The karyamen en aramas. Porque isme Satan pitia dio aramas. Ko aramas me pamel kopresang Satan tame pitia sang trepin aramas. Christ ketito sambani utan aramas. Pwede ya ipun maypon sang ren ngayon sarawi Satan sotra amanaman pawe. Ima karta Satan pan ravagi al may apan kak miyagi amanaman Christ. Satan panut ravagi songonalta may apan kakut kasubag itong Christ pwede Christ anut portio pongi i. Epan kosong-kosong kauno pwede wiyata tip o kawela sa Komour mwakilagel. Epan kagan pwede tama, epan kawela ng bungan Christ o sameo. Tama-taman Christ kito samba, assignment eo mga kito samba. Satan wewag maban kawela assignment word ng bungan Koht o Christ, abanut an kimbanaman en Christ anut pergakto o pungi Satan. Nan mawun wat ye ime Satan kin songosong en muyayang Christ. Christ en kak sapegi yang atas semeo. Puma Christ pan kak tuku yang atas Satan. Ime ban kana nan mawun wat o eban kolokolote manaman en kaunta sampa o aramas. O ma Satan me kana pari yakit samalaro kutay mimi depan an Satan manaman. Samba bilban mimi depan an Satan manaman. Yet me uyawin. Christ kerto kalusi Satan ni lobu, kopresang Satan manaman chorus, apiat mewiawian, amu itong Satan and we the doctor na samba. Puksaro masa ni Satan mewia kaunen nan samba rotorot wet. Ap mele lawia undi men me loser. Ita Koht moitong en kakan pansa tama kareta. Pukitail en kak ese tuen atail pan. Mawin ni atay uya Sapwellimen Koht kay. Kutailan kak Wehwehki tu natay ban peweti. But kita sila kak uya mimito kita sa malaran Koht. So songaben maurin poson bangin lelong aman amang tail. Koht mo itong ata Satan en mo yakasang songi kitail. Pagkatailan kak kairta nampel palingan ni tail. Kutailan kak kasi many attack ay magkatailan mi ren Koht. Porque kita sudah mimi tak kaya utre, akai mimi pawe, atail kairta en nan morin palinge na sudah tu penetre. Hari, makin kairta matangkan makin pawe ti kosong song Satan kan. Pemakdai ban fail naneu, song melel kitail, kita leng wewe makdai ban belauyo, alu latre nanalu. Pokot men kitalim pawedi. Apo Satan na loser. Tama keras masa ni yung tail. Manaman koros iki yung kumailer. Balen tiyak iti yung man poison kan pan newal kan. Tiyak iti yung amal munti tiban newal. Pokita po kaya kanayer ni lopu. Tama Koht men kitalim ya kitailan ut kilang lang mo itong ut maun kin kitay. Poya kanayer. Ibilapsen mo kita ireyo menda. Tik lamon Koht akot abandel lanso akot panut puku kata. Tik lamon Koht utang kasal kita yang Koht kita tik lamon kita humble mau sang ni ada bangkin moitong ni ada kawal kan na pali. Kita kasal yang Koht kita humble kita karkarak po kita moitong yang kina pali ada kawal kan. Po anso baka bang kasikar pesong pali ari anso wote failure we are weird. Kita pampile walu latre nanalo. Pugi atail puksaro masa ni me atail poson pan isis ki kisini itu wote kol merakin tiarta sa nang puelo isikasang samin kan chorus. Pukol magdalen totong ko yun ling-lingaling. Koht men totong kin kitail leng wi aramas kay ling-linganin gilingan Christ. Kata song bang wi how no katun kalusier Satan ni lowo vari kit sa malaro nan maun me
ira uya. Ernan mawun wet I meseten kin song answer chorus. And we ata po Christ and kak sabi kiyang ata Koht sam. Pumaban huya. Aseten me utambang kananan mawun wet. Christ pan lose. Biat tuan magdanan wagi. Aten Christ Koht. Eban mawin o pawedi seten niya uya. Hutan aramas. Aramas kin betul me. Hey, hutan kau no Koht men. Tama serban kakalusi kisi seten pergi. Tong kaya power and Koht. Tama-tama buk sa aramas niya. Puligi ti alingan koros palio ketto sambaw yala aramas. Niyaso me seten, niyaso me Christ uo pelian seten etu ko ngai. Aramas. Pagkala aramasan kak kilang-kilang at sa tuitarakan. Kacala aramasan kak lukur lang. Paikile para mas. Mewiyala aramas. Me pawedi kosong-kosong koros medlel. En uya me an example mawang tayo. Men kalmeng ong tayo. Mundi mo ito. Ay koto kak pawedi met. Iba mo ito. Pwede kak pawedi. Pwede pawedi er. Pawedi di atatong kaya kailan Koht. Pwede seten peni bambil kasi kerta uti enta. Esoto pung. Kamu Koht ngay kapag kita. Kamu kapag kita kumbanda tongki sabolomi manamanin Koht ong iya setopung. Magalang. Obil aramas me seten pitiasang manaman kau karta aramas me ban pelian seten. Ernan mawun wet esodeban pung obil ban uang kosondian Koht ya kosondian Koht ikiyanguk manaman korus ken kaunta pun sambawa to kapag pingkan korus. Ikosandian Kohtong aramas. Hari esodeban pung obil ban uang kosondian Koht mak Christ ban totong kisapul merkel ni au ya Kohtman. Poepil kaya wanatam sote an ki kel bukat nan motualen Eden. Malang. Soto kelen Koht renatam. Soto manamanin Koht renatam poen kak totong ki aso imakartak Christ ban utan ya aramasamen. Sapul merkelen Koht soto imiren atam. Dan motuelo. Kata abang pelian seten niya utal ban uya arama semen karya menen Adam. Pagi tayo masamala ban ultimate do ransaro gogotok ban makau no kajung kupre ban kanegela atail patak mepit plan and supplement Koht plan and Komour ong katail aramas. Katailen Wehwehki tama Koht aluto lole. Tama Koht aluto lole pagkatailen kak Komour la. Kaya king kisin me ko tukiting kismet, ibang kartanan Hebrew ko sa iya. Ya pa ang tuwan ni Railkan, may pilataran mamahal ki hintra makalagalan Christ o tiyak tiyang pa ni Railkan. Met kolom, may banlo tiyo nan limen Koht yeyas. Wala? Kitail, ananak tailin Wehwehki. Tama Koht lelong, po Komour kak lelong kitail haraman. Kitail kak Wehwehki, limpak me Koht sapulman kiyong kitail. So kung limpak wot, soto ong ton lang kan. Tuan, hanso mga Koht kat kiyong amin magtalang kak, ipugiting ina saraw bang ina saraw yung pitulong lalo tayo, so ton lang amin ngayon saraw yeyas lalo. Katala na nagdala mo ito walang mao, tuan Koht akatin pakong katalo kasang palikin katayal, aramas.